wena wendlovu ayede zwe phezulu awusiyakhuleka nabentonga yethu sikajama siyakhuleka kahle ngalomakhosi siyakhuleka emakhosini akithi onke enhla nasezantsi lalibukela khona udliwa nombelebele siyakuthokozela ukuthi asikhulumi nje sibuyabantu abantu sikhuluma abantu abawu10 miliyoni nalabo abasikhupha kulezi zinto ozeni lezi ukuthiwa yilokhu angiyeke lokho abantu abezela bevula i261 bebuke emva kwendaba nje njalo ngolwesine lapha siyokuthokozela kakhulu lokho ngoba kukhona lento lapha esofuna khona ukuthi nisivotele lezi zinto lezi kuthiwa yini kukhona lokho ngeke bekhiphe lokhu kwalokuzana ngiyakhohlwa ngolimi lweni la baba awubingeleli sizwe lapha ebese siqhubana nomsebenzi sesibuyile abantu sesiyabingelela abantwana besilo sakithi emashobeni sesibuyile ke sanimemthi nizobuka nizolalela ihawunabendlula into yamakhosi namhlanje sifuna ukubuka lapha isithembu lapha ukuthi ogogo kungani babetshela abayeni babo laba abayithi ukuthi kufuneka kanjani ethole ukuthi ebe namakhosikazi amabili kuya kwamathathu kuya kwamane lapho ngoba onke lamakhosikazi anamagama yini inhloso yabo kungani babenza lokho njengoba manje abantu bamanje isithembu basishanga njalo beze besikhahlele besikhife ngangamathe wena kwabona kukhifwa udingana phela uthi masemkhungundlovu kodwa kanti kuba ubaba lapha ngifuna qedele nje lamane njalo lawana njengoba ngithi akakhuza indaba ombhede nokuthi lapha mabe befika okhulukhulu bakho kanye nokhokho abangamakhosikazi bezokupha ingane ungekho lapha phansi lapha okufanele bakuthola khona ukuthi lapho uthumile izokupha wona baba doda baba awuthi kuhlakula lapha ukuthi inkingi kupho ukade ukhuza umbhede nje bese siya lapha esithenjini ngukhuzela lokho umbhede ukuthi abaphathi bengane lapha ekhaya abazanyana bathi mabeyilethile kuwena wena la double bed wena lapha kusemthini lapha ngibona umuntu ufika uzocela ingane lapha kumholi emesontweni kithi uthi ulalaphi uthi lo ngashadela umngane kangina ulalapha asizulala embhedeni hayi abakini mabefika lapha bezokunikeza ingane abakutholi lapha abakwazi ukuya lapha phezulu emthini hamba unecansi undlala phansi amacansi ulale khona wathi alikho icansi hawu wakana ngani hobo ifundiswa ziyasala cha baba amacansi ngisho ukuthiwa uya wathi uletsheleke ngisho kumuntu uletsheleke uthola ingane uyithola ingane lapha awuthakathiwe umuntu awubulewe umuntu lokho ke kuphela hayi baba kuzwakele cha nina besilo nina bamakhosi lapha sifuna ukuthi uDonda ehulule ngani ngesithembu ubuhle baso ngoba abukho bobe sithenjini ngaphandle emabe ufele umuzi wena lapho bakhona bambe bemithi impande ayikwazi ukuthi ihlale inxaba ayikwazi ukuthi ihlale zingabe bikho ezenza ukuthi indoda lapha ikwazi ukumelana nani nesithembu sayo baba yini inhloso yogogo ukuthi ukwazi ukuthi uganwe nje amakhosikazi ngingabala nje ukuthi bangaka inhloso baba yayikuphi lapha uveze yonke le ndima leyani makotisha ngabe useyedwa abakaki kwesibili nowethathu yedwa ukhona isikhathi sakhe lapha ongafuneka athinte izinto zomyeni wakhe njengokudla uma esebusheni bakhe akuthinti ukudla ngoba ubantekenteke lo wesilisa abe ehlelwe zingozi makwehla ingozi nje makwehla ingozi engaka nje yena mayesuka endaweni njengaleyo kade ephathe lo mkakhe ukudla bengalimala abanye kodwa yena afe mabefa belimela abanye yena okuba ngaphezulu yena ngakho ke kufanele ngoba uma uthatha isithembu lesi ziningi izinto ezenzeka ngeke ngimsho ngegama owathi icetshwa ungayi empini sibanibani ngoba wena kade egana umakoti wayesesahleze emsamo waye empini wafika sala khona empini lezo zinto ke
nasemabhayibhelini uyayithola ukuthi induna azophaka azothiwa amabutho esela kuthiwa ukhona nokade eGhana akabuyela ngapha angayi empini lo muntu lo nakahlala nomkakhe amthokozise kuze kuphela isikhathi esingangonyaka amthokozisa uma uphethwe izinduku eziyindwendweni insizwa wena okade uGhana uphatha induku eyodwa ufike ube nezibukeli ungayi lapha emavikweni ngoba wena uzovela uyazi ingozi asiye lapha ke baba ngifuna usukuvezile lokhu amanemba khona lawo ngifuna ke siye lapha ke ukusuka ke lapho ukuthi ngoba laba indaba sesithenjini isombe sokuqala lesuthi babenzela ukuthi umkakho engakuphatheli izinto uma ngabe enjani ebhude ibovu angithi ubethi mangabe ekulezi indaba lezi zabo abese abhude ibovu ebusweni akhombisa ukuthi aka sondelana nento njengalezi ukuthi abanjalo lolo lwebomvu angithi benza njalo futhi uma kwangalifaka ibovu engenalwase umanyazela kahle akuthwebule wena njengenhlwathi uthanda ukusondela kuyena kodwa musha lapha ekubeletheni manje ibovu akubeletheni ngifuna lapha asikaphumile la sizophuma kahle sigeriwe lapha ngifuna lapha ehlabile nkathi ehlabile konke lokho bebhuti ibomvu noma lo mbuzo ngofaka indawo le cha baba angithi uma ngabe ehlabile ubebhuda ibomvu ekhombise umyeni wakhe ukuthi yena akeze umlungisela ukudla ukhono omunye umasibani na uzomtshela umasibani nangosuku lwami angizukuthinta mina ukudla iwena ozophekela umyeni wethu wamina njani ngihlabile ngibhuti ibomvu asiye etolo baba bese sibuya kahle singene lapha ihawuni nabentu ngayethu sesiyahamba seyitolo sinanje ningayi kobwelo Popeye nishudlinga nombelebele siyaphuza lapha ihawuni labentu ngayethu sisambe sabuwe lapha le indaba isebomvini angisho ebomvini lapha la mangabe ngumba lemsachabo isebomvini nje ukuthi kufanele siqondise isizwe sidakiwe isizwe siyadunguzela hayi ukuthi sidakwe okwenhlamba sidakiwe nje into phela mongazi yakudaka le nto leyo ngoma khuluma lubezizwe mawungala iyakudaka le nto leyo ngoba usushawe ngenduku iyadaka ukuthi ufa nje lapho ususudake ungasezwa lutho isisho ukuthi ke baba lapha siyasuka ke manje ke baba ngihambe lapha sithi uma ngabe unesithembu kodwa impoqo ufule ukuthi ube nesithembu siyabona ngama sesabaze ichaka senakho lapha ulotshola kwenkosikazi amakhosikazi ekhaya lotsholela insizwa la ekhaya lapha wada ngumbulotsholela ngoba mhlambe uyiphula umkhonto wenkosi cha wonke umuntu ekhaya uyalotsholelwa lapha noma ulotshola kangaka inkomo ngoba yimi ovukela inkomo kuphi 18 siyadlula ke baba lakho ke manje uveze isigaba sesithembu ukuthi isithembu besisiza la umakoti umumetheke manje azaphula ukundlele uma ephula ukundlele sekufika ngene wena ke lapho kwezokudla yonke into uzufike egcineni baba nasi isicawu sikadula ngomuntu awomile ngoba la lokhamba ngekhathi esephula ukundlele makoti sithi ebelethe ukuphula ukundlele abazosebenzisa kade ebelethe makoti nakhona lapha akathintile lutho komyeni wakhe uhlala lapha ebomvini lapha mhlawumbe ukuphela uma zinyanga ezisithupha cha baba ungayi lapha sifuna usuke lapha kuze kuyinkaba bese siyenyanga ezisithupha ukuthi la akathinta ukudla lapho seyibini wenzelwa yonke into lapha ekhaya uyashanelelwa wenziwa yonke into la akungeni umuntu la omfana abantu abangena lapha ubani yilabo abangamantombazane lapha umfana kangeni lapha yana umfana kangeni baba lapha yana ngifuna ukushakadule wena baba lapha ukuthi ngoba sifuna ukulungisa indaba yesithembu ukuthi izinsizwa azigana izintombi ayeke uba nomona ngabayeni ayikho intombi enomnyeni wayo insizwa iyinja njoba sakasaveza ukuthi izinsizwa ziyizinja nalokho ngamadoda kuyizinja kuyazingela nina nizinyamazane nina elaphana njengoba ingane yakho uma ngabe ingaqonyiswa ingenaso sesheli eqomsayo ezishelayo unina ukuthi baba
ingane yomgodi onganukwanja lapha isiZulu baba lesa ngeke basuke benjani ingane yethu insizwa zibona lapha yana yabona kufanele kwenziwe njani kufanele ulande wona umthi ihlanze iwashwe lapha siye lapha ke baba ukuthi thina siyizinja vele kufanele sibe njani sibe nabantu abaningi ngoba into sokubale ukuthi uma ngabe ebelethile akakuthinta ukudla ngoba siwenza ini ingane ibe njani ibe entekenteke manje usondele eduze kwakho uzenza ini mina ngibe entekenteke uma bekiwe empini noma ngabe kwenziwani ngisho ngihamba la ngishawa imamba lapha ehlathini kuvuka nje imamba lapha kuzingelwa imamba isishaya emini imamba ngoba ngenjani ngisondele eduze kwabantu komdlezane asuke lapha silapha ezibini lapha ngifuna uqhubha sesifike enyangeni ezisithupha lapha esegawutshwana umakoti enza suka lapha siye lapha lo mtekenteke ubalo uwe umakoti lapho belethe akathintani nezinto zomyeni wakhe akangeni lapha akaphumi kule ndlela nobelethela kuyona kuze kushaya isikhathi soba ingane iwinkaba ethi ibinkaba ke sekungcono phi inyanga sezingale kweyintathu esekuyasindwa uyasindwa lapha endlini yakhe bese egqiza ngelokho ngokufa akaqhizi baba lapha leba akaqhizi baba lapha uqhiza lapha mangabe esiya esiqephela inyanga ezisithupha esezofaka ingane asiqede la ukuthi lapha uma ngabe ingane isiyinkaba usengaye emfweni kodwa akuvumelekile ukuthi ebona nomyeni wakhe lapha into futhi ayenza yini isicholo lesi uyasiqaqa phela ngoba bona bahlengani ngezinhloko laba asebechanguzile laba abangakagani bahlengani ngezinwele zabo intombi ayigundi ikhanda intombi nendoda njengoba ngigundi ikhanda nje kanjena ngenza iphutha ukuthi yini ingoba vele ngumuntu onamafutha amaningi kuphi sikhumbene sami mayike ngiphola ukuthi ngigunde ikhanda ngoba ngiyajuluka lapha ngikwazi kahle umthetho wesintu ukuthi baba indoda ayiligundi ikhanda umakoti angikhulumi indaba ngamakoti umakoti angazi ngabe ehlanganisane nelekhuzana nogunda kwekhanda ngoba vele lo muntu njobe ekhulekelwe ekhaya nje kwakhula uthwele ogogo bahleli la ibona bamqaphela umendo wakhe ngisho umyeni wakhe ehamba egcekeni uma embuka lapha naphezulu kukhona lento ela eyimizwa lo wayiveza ngelinye ilanga lapha asiyeke baba lapha nake uyaya emfuleni manje wenza uNkulunkulu kodwa akamphekeli ubani umyeni wakhe uphekela ubani umnakwabo awutshela amabhungu ke baba uthi awagana kanani mabhungu kanani mabhungu ngoba ngengezwa abantu abadala bethi umfana ethi anginankomo ethi lo gama ngabe uphendula isho phambi kwamthawu nankomo buzo ukufuna inkomo zakwenzana ngoba inkomo zifunwa intombi ulela ungaba nentombi bese bethi laba abasemoyeni bakini hayi ingane sizakha amacala laphana betshenane bonke qhamuka umuntu athi wena thenga nanti inkomo yami imali angina khipha lokho nakho ukuyiqedela intombi efuna izinkomo yebo hayi wena buzo wenzani ngenkomo wena manje ke amabhunga waganwe ngoba mayise nentombi ayiyena umkakhe lo ntombi le ukuthi lo tsholo phela izela ekhaya izovimba lempi ukuthi izinsizwa zakini zakwaZulu ezela amaqhawe zisondelane nani nemidlezane baba lapha njengoba ngikutshela amabhuku ekhalo nje amabhuku khanwana bisho njalo bantu siyayithola baba zobuya siqedele lapha hawule labendlula lamenti yamakhosi kanwana wemabhuku umkeli begawutshwa la siphuza utshwala lo ihawuni labendlu lamenti yamakhosi ningakhohlwa njalo njengoba sikhuluma lezi indaba zokuthi sikhuluma ngamakhosikazi ukuthi amakhosikazi ayadinga phela ukuthi ebe nezingane niphethwe amaqolo niyagula nje niyonke into wozani phela lapha nizokwazi ukuthola izingane ezinhle ezisindayo ezisinda njengengane zamelungu phela njengengane zakudala ezaziba zidla incumbe hayi lolu helelezayo lolu ingane ayibambi lula lapha ayinceli ibele kanina ayinceli incumbe lapha uzothola khona uhlamvu lombili baba siyabuya idolo ke manje
ngifuna ukuqhubha size siyebi siyinyangene ezisithupha siyophetha yonke ngoba ngifuna ukuthi kuleya nyanga siphinde sisakhuluma lolu daba yabona yebo lolu namhlanje sisukile emhlezanini sethe amabhungu awagano engagcini futhi ugano baba lapha njengoba ubuveza ukuthi inkomo ukuthi inkomo noma bekhona noma bazikho kodwa umnele umfana engaba nesixebe eqonye ingane yomnumzana kusuka ngisho ubani unina lume lapha umntwana wendodakazi umuntu uyani oganile lapha yana uphindile futhi lapha bazohlanganisa inkomo beyikhiphe kuhambe kolotshola lapha ukuthi lo mlotsholazi ebuye eze lapha ekhaya lapha hlehle wena awuzilobole sibayilobole phela manje ngoba vele uyisi sibe yini abasenalo sibe ngabafokazana lapha abasenalutho asukeke baba lapha na umakoti ke manje ke iphelile ke manje inyanga ezisithupha lapha naye maye usiyakhazimula lapha kusuka lapho ke ugaya utshwala wenza njani bese size siyoyiphetha inkulumo lapha yonke lento siyibumbe lapha wathi lokuhlanganisa isini nodaka uhelicopter lapha lento ukuze esakaza khona la baba tshakadula baba seyiphelele izinyanga ezisithupha seya ibomvu kalisekho kuyena yebo usiyakhazimula sethi sekhanya indondo lapha nayo umyeni wakhe mayembuka athi hawu kudangoza le yangane yabantu le yangane naye uthi ingane le igcwele ithi ngoba kuthiwa lo muntu ekwazi ukujomba waya ngale kumakoti ingane ingaka isikhathi esingaka ibalulana leyo ngane ibe yiphepha inesisindo lengane elokhu yazalwa uyisa kaza azoyithinte ngesithunzi ithinte nonina akabathintane nonina mase eseqedele ukuhlamba ibomvu lelo ebese egqiza ke ngeyilokhuza ngobuhlalo kumhlophe lapha ehlakaleni efaka emadaba akhe ubuye wathi ashaya isambozo sakhe lapha ukuhlalo kophansi ke ubayo enhloko hayi umnqwazi isambozo bese ke ese gaya lapha esehambisa lapha kumkhonyana ubaba wengane ayikazi iqanje igama sethi mase ihambisa lapha ke efike eyibungela isayiswe cha iyasinda lengane ayangeka abese seyiqamba igama bese seyiqabula hayi kuyanga iqabula seyiqamba igama ke ephuze lapho kuhambe umakoti athatha ubuthi bese semnikeza esephuza sekuvulelekileke ukuthi sebengabonana manje bengabonana ke manje nyadla lapha awungangenwa lapha ngisho thina selusi inkomo sizofika uphoseka lapha na endlini khona hayi una ukuthi ngoba thina sengabafana abangakathomba sebelotha amankonyana inkomo ungese ngoluhlangothoni ngapha hamthathele into oyithatha uphuma hamba umakoti ethi mayiphuma la akayi ngapha ngasendlini ngaselawini akubazele ayifihle baba uyabona ukuthi umonakalo ukuthi abantu bakaZulu bephanjwe izingqondo begcine bethembele kwesinye isizwe angisho ukuthi kwenzeka kabi kuningi baba into eyenziwa abelungu enhle mina abelumbi laba ngiyabathanda baba iningi into eyenziwa abelumbi kodwa la into engicasula kakhulu ilomjovo abajova ngayo ini omkethu ngoba ugcina babangela ini izifo yabona lezi zifo eziphinde ithathwe yini izinsizwa noma abayeni lapha segcina sebegcina egazini ngakubo manje sizweningi baba ziyakhwehlela ngilolu daba lomjovo yabona kuqala baba bekuthi umakoti mabeqeda ukuphula ukundlela uqeda ukubeletha ebese kulandwa lesihlambizo wayesiphuza ngesikhathi ezenjani esakhulelwe lapha ebese kuphinda futhi kuzingelwa impunzi liyayizingelwe kade kuzokwenziwa ini ingcayi kuthathwe umhluzi wayo isobho ngolimi lwamanje liphekwe nalesi sihlambizo aphuze ezokwazi ukuthi akhiphe yonke into engaphakathi into abazomenza ukuthi ehlele ngayo umndeni lethu uhlela umndeni akazukubona nomkhwelo basesidlula khona lapha kodwa baba umonakali olapha yana mkhulu baba kuloya mjovulo yana kodwa abantu abangalawuleki izinsizwa ukuthi bengazi thanda ngoba kufanele uzithande mawenzizwa ngempela ngisho inkomo yayibona mayezela ukuthi ibanjani ogogo babehlaniphile namanje lensalela ekhona Nkosi yami umama usekhona dala manje usayibeke uyabona mangabe nje umakoti ebelethe
lapha nathi sisebasha umkethu besathola ingane kahle angidiba nje naye ulapha yabona ngiyabona ngenxa yokuthi sizishi ayi uyabona uma ishimane ishimane baba ushimane okunye futhi baba engiflashe kadule ngakho ukuthatha umuntu omdala ukunawe thatha baba umuntu omdala ukunawe kulihlazo ngisho emthongeni yalapha ekhaya ngoba lo muntu lo akasezukuthola ingane omunye uthi uthathe nje umuntu ngenxa yokushimana ngokuthi unemali uyabona baba umunye umthelela baba lo wemali uthi umuntu ethatha umuntu omdala kunaye lapho uthi liyana sukuyingeqe liyana uzethola lapha ingane yonke lemigalena lele phela umuntu baba mayemdala kunawe uzokutshela umthetho wakhe ukuthi hey ungangitshela indaba yogogo lonto leyo baba ngibothi baba lolu daba losiqedile lapha isizwe sibheme sathimula ncesane enithatha abantu abadala ukunani angikho kini bengicwayisa nje ihawule labentonga yethu sikanjani yabetha phansi kwevela udaka iyayikhipha eshoba libomvu ikhipha nje lapha ningakhohlwa phela ukuthi noyithola lapha phansi inamba ukuthi nishaye nizothola ingane lapheke umlando uzowuthola laba bavalesa sambeni sesivalesile nabesilo sibonga kakhulu ba sikhulume nani lapha emoyeni sicethi nikuthathe sikuthoba nalo ucingo phansi lapho nifone ukuthi nakhe elingakuswanga kahle nokuthola asithoze kakhulu Dok. Yabona Ukuhloba ngemvunulo kuyindlela ukuzigqaja kanti ke nendlela yokubhinca yisiko lezizwe ezahlukene ehlonipha amasiko azo noma ngabe ke unamuphi umcimbi umemulo umkhehlo neminye uma Mdube ke uzokusiza imvunulo besilisa omama istombi amagosa ngingabala ngitsini xhumana naye ke kule mininingwane ngezansi